Авалкы замандарда Сарбагы шуруусунан Карабектин қан Жантайы деген болгон экен. Жашы 67-деги убактысы. Ошол кезекте Жантайдын өзүнүн 3 катыны болот. Ошол кезде Саяк элинде Чоро уруусунда Адылби деген бир адам болгон экен. Адылбийдин жалгыз кызы Акмөөр деген болот. Акмөөр абдан сулуу болот. Мөөрдүн жашы ошол убактарда 16-17-ге келген убактысы. Бул Мөөрдүн кабарын Жантай угат. Жигит жадан эшитип алып, Мөөрдү 4-чү аялдыкка алмак үчүн Соң кеминден Соң көлдү көздөй чыгат. Соң көлгө келип Адылбийдикине түшүп калат. Мөөр болсо Адылбийдин агасы Ысырайылдын колунда өскөн бала болот. Асырап алган. Аңгыча Жантай батыр Адылбийге сөз айттырат. Жалгыз Мөөрдүн 15-теги кызың бар экен. Карып калганда келип отурам, ошого төркүлөп келдим. Берсең алып кетем, бербесең кайтып кетем. Башка жумушум жок деп ошого келдим дейт. Кыздын атасы Адылбий. Bir жагы гей, bir жагы Жантайдан коркот. Таанысаң тынайыңмын, тааныбасаң кудайыңмын деп, аяк эл үчүн тынайлардын өкүмү ал заманда катуу болгон экен. Айласы кетип Адылбий Жантайга айтат: "Кайрем болбостур баатыр. Мынчалык карып калганда келип калыпсыз. Жаман жерден кармалыңыз. Эки агын адам элек, ортобузда өскөн жалгыз кызыбыз эле. Жаманга барасыңбы, жакшыга барасыңбы деп ыктыярды өзүнө берип койдук элек. Кайрем баатыр. Мен де жигит берейин, сиз де жигит бериңиз. Кыз болсо тигил үйдө турат. Кыз менен сүйлөшүп көрсүн. Кыз макулдаса баатыр алып кет, жоктаса капа таштап кет. Окустан сиз жигит жибербей койсоңуз, бузуп койдуңуз деп айтарыз" деген ой менен өкө кеңешип туруп Мөөрдүн үстүнө 2 жигиттен 4 жигит жиберет. Жантай батырдын жигиттери боз үйдүн сыртынан келип тыңшап турат. Адылбийдин 2 жигити келип кыздын жанына отуруп калат. Мөөр тиги жигиттердин келгин кебетесинен байкап калып, "Балдар тартынбагыла, уялбагыла, эмне жумуш менен келдиңер? Уялбайла айткыла" дейт. Аңгыча бир жигит тура калып: "Мөөр мырза, Жантай батыр деген чыккан, далайды жыккан. Кыргызылыкны өткөрүп, сага куда түшүп калды. Сени алып кеткен жатат. Эл журт атенең макулдашып койду. Берген жатат сен Жантайга. Жакшы эле карган киши, жашы 67-ге барган киши, айтып коеюн, сенден мурун 3 катын алган киши. Сен менен 4-өө кылмак болду. Ушуга келип отурабыз" дейт. Мөөр ойлойт экен, аттигинин ай өзү Карабектин қан Жантайы болсо, карып калган кезегинде чоң адамдай болгон киши экен. Агерде мен барбайм деп койсом дагы эл журтту чаап, мен өзүмдү зордукка салып кетпейби? Жок балдар, андай эмес. Кыз менен куш баары бирдей болуп турбайбы? Жаманды тандабаса керек го, жакшыны тандабаса керек го. Жетелеген жакка кетет экен да. Менин бакыт таалайым ошо чалда болсо эмне кылмак элем? Эл журтка тынччылык берсе, болуптур, кыз эл үчүн мен керекке жарасам түзүк кыз экенмин деп коет экен. Ошо менен Мөөрдү Жантай батыр алмак болуп калат, той союлуп калат. Аңгыча өзү уругу Саяк Жумгалдан чыккан Болот деген болот. Болот баатыр ошол Мөөрдү төгөрөктөп Адылбийдин жылкысын багып турган кезеги. Мөөр кетеринде көз жетип Болотду чакыртат. Болот келет. Калың кыздардын арасында көшөгөн ичинде экөө сүйлөшүп отурушат. Мөөрдүн узай турган түнү. Аңгыча көшөгөн түрдүрүп коет, кайра чертирип таштап, Мөөр ойлойт экен, кайран Болотту боздоттум, Болоттон ажырадым. Жантай батыр ысо болсо көбүстүн ушул кабатыбыз менен муустап кетер деген ой менен кыздардын арасына отуруп алып, Болотту бекем кучактап туруп Мөөрдүн ырдап турган жери. Koyundu kana caydın, ey Bolotku. Ağaç körgünde Kudayım, sende koyun alışkan Bolotku. Kındı kana caydın, ey Bolotku.
Adet körgönce Kudayım, sende yüz alışkan bulutku. Bir soğanan içinde çaldırdım. Ey görü kucakşım ördü kuda oldu sen bolgosun. Ey bulut bugün jorda çalağın aldırdın. Yolda şu bulut kangırdım. Dese bulut doğru emez bir küttür bayım senden ayrıldım koş koş koş. Bir çakanan geçinde çaldırdım. Anana gayday bulgum ördün algını sen bolgusun. Ey bulut bugün iteygen çalağın aldırdın. Soğun kedin kana başına ey tal menin. Soğudu gargana gettim al menin sol kılıpkının iyile parattam. Tiki soğulgun cantay çal menin. Soğulguna cantay çal menin. Koldu kana başına ey tal menin. Kerbedene gettim al menin geyip kanan iyile parattam. Kanteyin gemindik cantay çal menin. Gemindik cantay çal menin. Sanda bulut mu ördü de kim kucakta balık. Keminde olsakın kök kaçkattım barında varıp duram koş koş koş. Ulu sen okuru kana kıydın ey tal menin. Ey min tuvara boldun bal meni vara bolup baratam. Kanteyin uluksun kan çal menin. Uluksun kan çal menin. Hatenim kana kıldın ey armanda. Kor kıldı beni calganda. Yaş bacım kadıp yüreğimin etiki caramdı salga varganda. Kanteyin yaş bulut kaldın armanda. Yaş bulut kaldın armanda. Dep möğürdap bitti. Hangısa tigil yüge ırısılar gelip kalgan eken degen oymenen Jantay'ın iki sügütü gelip bozun sırtına tınşap durdu. Bulardı tınşap durganın bolot bile koyup möğür min tıvırdaganda men de beri kozırdap kalayınç. Kalgan iş bozdu görüşü yatardı degen oymenen möğürdün janında oturup bolotun armandabı ırdap durgan jeri. Şurdan bir ganan öttötö bir jilıkı. O meyli kırıl saçı o mengjilıkı. Bugün kızın öküm senden ayrıgan. Jantay'dın kıynoğu geçsine bir mülkü. Toğdan ganan öttötö bir jilıkı. Top toşup kana jüret o mengjilıkı. Toğduğu senden ayrıgan. Odiki 99'du Jantay'dın evgansem tozoğa geçsin mülkü. Tozoğa geçsin mülkü. Otik arız tağılı Jantay'dın emür alarım beni bilmedim. Ümiti balarım beni bilgendi. Başına sakın aşık bol boyu jürmedim. Bir gün alışka getirip barasın. Bu kanteym aman bulgunu süygenim. En aluğa benim malım yok. Kanteyin azabın tarttım düğünenin. Azabın tarttım düğünenin. Tiki gemindeki o Jantay'dın emür kelgendigine bilmedim. Emitip bölünürdün o bilgendi. O başına sakın aşık bol boyu jürübödün. En arıskanı getip barasın. Kanteyin koş bulu aman bulguna süygenim. Aman bulgun süygenim. Buna ahır men gök kaş kattadı minerimin. Bir
Bir günü görkemde kimim o giyerimin. Keminge gana geçsen o kanteyin. Möğsenin akır bir güne siyerimin. Ayrıldım möğsündüm kanteyin asabın tartıp yürürimin. Dep bol oturdap bitti. Jantay'ın jigitleri ır bitkenden keyin Jantay Batır'ın janına barıp oturuştu. Kabaktары bürkö. Barıdan temele içi büyüp öz alçıday öldürüşet. Anısı Jantay Batır bayqap kalıp jigitlerden surap kaldı. Ey balдар sizler emne kabağыңар bürköysüңөр? Emisiңөр көңүлүңөр çögөрүлүп турат. Dese bir jigit aytıp kaldı. Batır uşunu alıp ayla koysaң emne bolot dedi. Kimdi? Möördü. Emine boluptur. Boton bir gözünü asıp baragan, bir gözünü basıp baragan. Bir kıyışık köslemeni kucaqtap alıp senden kettim Jantayga yetimde ölüp bostup atap. Batır bunun kıza mesele kımarcak mı okşayt ko? Kırgızdan bundan başka kız tügönüp kaptırıp dedi. Anda Jantay Batır aytıp kaldı. Ey baldır anda emes dedi. Kız emes beken. Biri ağalan biri tiyemdegen ubada şehrti var çıkar. Atasının töründe 15 yaşta gezeginde anın kadırını ançalık yetip durgan kişi menin kadırmandan aşıp kötürüp balдар umuşup bagala al jakşı kız eken dep oydu deydi. Şu menen bolot kalıp kaldı Jantay Batır möğürdü alıp ketti. Aradan 2 yıl üçlü ötüp kalgan vakısı Aytkanda bir жалгыз көк кашкат деген аты бар экен. Күстүңүнү bir gün болот атын минип тонун кийип алып туруп, Акталадан Чоро деген элден чыгып, Кемингөсү жотарды жөнөп калды. Bir neçe günde de жетти. Келип Жантай Батырдын айылын таап, айылына келгенден möөрдүн үйү кайсы болот деп, аргымдан сырттагы элден сурап жүрүп, möөрдүн үйүн тапты. Күргүмдө келип калды. Келсе эшиктин алдына Жантай Батыр, баягы möөр жалгына барганда минип барган жоргосун болот таанып калган. Эшиктин алдында жалгыз ат байланып турат. Болот ойлойт экен, ушунчу жерден келсем. Жантай Батыр үйүндө экен го. Өзү жалгыз чал болсо. Möөрүкө кантип отурат болду экен, экөөнүн отурганын көрөйүнчү. Жакшылашса мен да жакшылашайын. Жок жамандаса мен да жамандыгымды алайын. Şu bir çalgı alım жетпес беле. Деген ой менен эшикке өзүнүн атын өзү байлап, "Салам алейкум" деп бакырып кирди. Жантай Батыр алек алган жок. Ылдый карап туруп, болоту тиктеп алып туруп, бодогодо болуп туруп калды. "Ай балам, сен кимсиң?" dedi. "Men bolotмун" dedi. "Кайсы болотсуң?" dedi. Батыр, илгерки möөрдүн болоту мен болом" dedi. Ошондо Жантайдын ачысы келе түштү. Кереге жакта кылычы бар экен, кылычты карап калды. Кызы тала. Кудай сени мага ойноп жеткирдиби же чындап жеткирдиби? Азыр башымды алып таштайын деген ой менен кылычты карап калды эле. Капшыкта турган möөр Жантай Батырдын жанына келип басып келди. "Ey Батыр, койбойсузбу ушу? Жаман урунга да кылыч суурасызбы?" "А дегенде болот меники болчу. Кийин мен сеники болуп калбадымбы? Өткөн ишти коюңуз каласызбы ушул убакка чейин? Капкасын өткөттү беле?" Ал деп möөрдүн ачысы келе түштү. Көрсө Жантай Батыр карттан чал möөргө батынып калган кезек экен. Жантайды möөрү бийлеп калган убакыт экен. Möөрдүн ачысы келгенин биле калып Жантай болотту чакырып калды жанына. "Кел балам болот, жаныма отургун" dedi. "Ботом илгери möөрдү алганда баргандырдаган болот сен билең же башка биле" dedi. Батыр ошондогу болот менмин" dedi. "Эмесе ошондогу кыргынан бир ырдап көрчү. Мен аркы үйдө отурдум эле. Өз кулагым менен бир угайын. Бу жерде möөр отурат, мен отурам. Сен отурасың, үчөөбүз тең отурабыз. Каны ырдап көрчү" dedi. Аңгача болот möөрдү карап калды. Ырдайынбы же ырдабайынбы дегесип, карап калса möөрү көзүн кызып койду. "Коркпогум, ырдай бер" дегендей кылды. Ошондо болот жөгө түшүп отура калтырып Жантайды карап ырдап турган жери. Jantay sen kıydağını gana çaptın, el aldın. Kırkışkan yoldan o gel aldın. Börögü kız mökönü de sen aldın. Şu kız mökönün ayrılıp ayda kıynovsun tartıp men kaldım. Kıynovsun tartıp men kaldım. Jantay sen gelirken de gana çaptın, el aldın. Özel pişkan yoldan o gel aldın. Mördü yedik sıkılıp sen aldın. Şu yetigim gana mördün ayrılıp, ayıldı yer kucaktap men kaldım. Yer kucaktap men kaldım. Ahiret kana degende bir jay var. En oşo yaka barganda Jantay karap turup eyttey sürçüңa Kuday var. Ökөгүстү бейттей сирчү Кудайлар.
geçen altı baytalı aydatıp Enganın başının ayakta gibi o baylatıp Mürdün alıp verdi sen bolboğun atamacısını uvalım Ayrılığımın yaş geçti Cantay bugün amalsızdan açılırdım Alırsın sabah ben geldim emir amansın bınınakım Özün akşayağına giydin ey bulaktıp Ay bir geçsin ayrımdağına sürdün oğulaktıp Ahiretke barganda Cantay seninle kara turak eşek kılan bulaktıp Senin ağa eşek kılan bulaktıp Özün kara şayğına giydin ey bulaktıp Kara gözlü kız geldi, bir gece kalkamda sürdün oğulaktıp Ahiretke barganda, Cantay seni karap durmen kara eşek kılan bulaktıp Seni kara eşek kılan bulaktıp Görsen gök şayğına giydin ey bulaktıp Körküm üstülü kız geldi, görüp köveldi kına sürdün oğulaktıp Körüp kana gittim oşundun ahiretke barganda Cantay seni kara tur gögüşek kılan bulaktıp Gögüşek kılan bulaktıp Degendi Cantay Batır Ey balam bolot sözün toktot deydi degen bolot toktop kılar Sen anık bolot ekensin Seni yaşık bolot desem kurs bolot durmaysın mı? Möğür başın seniki ekeni çim boldu Ayağında gelip meniki boldu Jaman urgan Şulu vakaçem ödünü mütün düşpeysin mi? Kırgızda başka kızdı gönüp kalıptır bu Kalp aytkamından boluğu kişi görgünde kızıgıp kedet eken Mından in köp pislikine gelbey jüç Dep Cantay Batır korkkonduğundan bolottu yaşılap konuk kılıp Ertesinde yoluna sarıp yaşılap uzatkan eken deyip